Ti Masakbayan. Ti napalapas, nagduadwa ni Jeffrey, idimbaga ni Salod, nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na, ngam ti imbaga ni Salod, apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anak ulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga agliwak pa'y kano. Rumbeng laeng agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Dikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanag iti sabalya pagilian. Puna ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asanga ti kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sika ti makaamo ditoy. Na kami ti kapsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikari kasano ko abaybay antin talikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayik ti negosyo, papa. Rumbang lang. Numalugi, si kamot lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kankwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masangko na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. Numabalin lang ko mga kalaysaka siksika, arami damon. Mabalin ka di matikasta? Saan ka di ngayon bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Dependen to iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta na alam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sikati imay di ti balay anang tad. Pumanawak man lang Agsarita tanto inton limpyo day ta utot mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay di ti mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad ngamin ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay dito'n. Dayta siguro ti nagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit ti
tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka di timbaga niya ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapan lang tagkan kwa na. Anya? Kat? Ag-give up ka ka din kan kwa na? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag na dya a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang na dyan a lalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Ah, angam. Amangan numasuron ni Sir kada kayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napalan ija abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa yung agsubli. Taadda sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ah, ay, gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na dya babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Ngam jakmat tan makita. Nagsakit ti tiyan ko insan. Mabalin ka di ang kadua anak ama pa ni ospital. Insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bagi ti sirup ti katrinsan. O sige, taala. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen insan, nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam. Rumortan. Taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anon yung iti kuneho, boss? Tsak man mo, no apay akas dya tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadagito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing. Ah, nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti kaipapanan na. Kasano ko mga daubing? Kuna idi ni salud a masikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbag lakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo ang nakasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no jak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka din anap-napan iti mansion da Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngam awan na uray ko. Rumbang asaan ka pa'y sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Oray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat, no awan mat kinabak nang na? Ngam na agasawa kaminton, makabalas akon kankwana.
Ipariknak ti iparparik na na ita kanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amapmapan ijay balay da ma'am salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak namin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-launay asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day ti babae dito. Kasano? Katpatpatib ka rin ngamin ni papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti kunam? Ay... Jak naawatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda malugay. Tapnosan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga ramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laan. Ibagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbagla nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Tiimba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamana, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga ta ti amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amuda nga ta ti tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anaka ikitikitan tinagan na. Adda simangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito'y. Saan kayo kadi mailiw kan kwa na, sir? Kasoron ko, te inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir?
Imbaga na, takayat na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay sus, pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am. Nakita naklang arudan damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Di masakbayan. Di napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, di makal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpet ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, di masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am. Nakita naklang arudan damagang paylaan. Kuna, ulitem no anya jay kinatawaam itay. Ay ko, ma'am. Diyan nga min istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kun ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Ako makiday, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Anda ka di ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay kasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Diyak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawa na masapol mo. Amo matikid dawaksan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adda pa'y matla ditoy, sa anak matapi manaw. Anya ka di pa na ti sapulam. Oh, apay ka dinagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwentas. Daytoy lang ti pakalaglag ipan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan aron ba nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko asaan ka analiday.
Tadaday ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga ipakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan a masaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na. Iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka. Asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Ada ti umno panawan kan gundaway. Tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas. Wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwentas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaan ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaan mo't lang ti kwintas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sakakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis ka pala iti sabali akadwang nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di no pagilyan? E di Singapore. 2 a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grubwatak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakkan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod no anya dayta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Ay, galante talaga ni Jeffrey. Agasam takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pa'y? Mabalin pa'y? Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Intad ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir.
Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangreng-reng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wala naman, boss. At namasimsimin to dita masungat. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos ke. Pinton maminsan. Saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin di taigit ti syudad, boss. Pemi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur-uray ta dito eh. Kaya't yung araw, nga ijay tuigit ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpad. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, saan mo nga ibagbaga dita sumangpad ak? Sorpresa ti sasangpad ko. Saan ko nga ibagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaawat. No awat ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga rodan tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo nga ibagbaga sumangpad ak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin tapay day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Ha? Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatla ang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise! Sige, ikarim asan mo nga ipaigga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay dya pagadalan. Wen, mami. Promise! Ingka nga ruda ni dya pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaiggan kan ipakita iti asino man? Kaya't ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kaya't ko dayjay. Oray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawak? Ay, kuripot dahi jay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Oray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayon dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apan nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Diyak magustuhan ti naramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano ko nga ngay nulbudan na kaakunam? Imbaga na masikog nga ore saan man. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na masikog nga ore saan? Dahita tipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod ken kwa na. Saan ka kadi ang mapanidya trabahom ita, insan? Diyak manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita.
Nagpakadak iti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan met no ada sakit mo insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag leave. Agi na ka nga rod insan. Kasapulang matina na. Narigat no trabaho aka na yun. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit a sari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manain. Anyapay nga Is na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Amangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Parang ano sana makurakot ti pundo na. Itakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ti Obing, Ah. kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanain, boss. Oy, Nagkwapo nga Obing. Ah. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryatay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Dandanin, boss. Ay, Nagwapo nga Obing. Ah. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Ha? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko na ita. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunoy gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig daytoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kadiyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taan di na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali ang plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpag. Malagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka di dakas nga ramidan nyo kan ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang.
Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na. Aglaklako, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mat amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat dayta na panunot mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapaawan ganas nga no agawid ta. Tadinak pa'y mat ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Anya pa'y ngay, no di kasta amiga. O sige nga ron, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso anatapok ti aglawlaw. Mami, Ah. at gumatang itilako tayo. Ti anak ko. Saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. At damanggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpaiso ka di agumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Ha? Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpaiso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko amaamuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo. Apay ko matikwentas ti anak ko. Anya ko matibibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anak, inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwang alalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwentas, iti kwentas mo? Mamati kayo ka di timbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim at ti makasungbat iti dayta. Ay, kunana kit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukwak mat dayjay, taintad ni mamik. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam ti amok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Ti amok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ibagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakaslaawan babael mo kan nakapsot ka. Nangibatyak iti kwarta. Tayong pagarup ko ababayadan ka.
agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpay sa tiimbagak, anak. Bayadak amin alako ni mamim. Ngam saan kong alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay matdayta? Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikati dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso, anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niyadak kalabalay ti mansyon? Wen, anak. Sublian ka ito. Inakpaigpakada ka dagiti kasosyo iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta? Awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos tigurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama, ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli ka no intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika ti mangkamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasya. Hintayo ni mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Hintayon. Kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ije mansyon da. Sige, pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yun. No magustuhan nyo ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaing-ingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapo itiladawan. Kaing-ingas na ngagpaiso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Kanti na. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niya? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Ungarod, sir. Naturay launay. Aglangan pa ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Apay nga ro, dakasla dadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? Ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat.
Nga ka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah, ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo dayto. Kabaula. Uray siyak, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga ubing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayat nga ubing. Asit gakman? Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni Daddy? Ah, Ay, isugaya managwapo kami kan ni Daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya? Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apaya di tayong bagbaga kanyak? Kuha sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay aldi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kula na nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni Salod, tada sa bali nga ilimlimang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakaawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adaak na ti pagilian tayo. Ladingit no saan kayo agkatuluyan ka ni Jeffrey? Tadamat kaya man putok na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Sorry. Isudan ti agkalaysata adan anak na. Anya? Mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamag, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Kasaan kami pa yan nagkalaysa. Ngam adamot gaya man pinututan na. Ha? Iso ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Ano kasta? Saan na naman tuloy ti kalay sayo?
Anya pa'y kuma. Nagmalas akmutan. Isuwat lagayam nga inbound nak dito'y Singapore. Awanan, amiga. Sayang. Agyam anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipulita, saan tayon ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Ket agkang ay satan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Review script T on 4-6. T, episodes 4 to 6 feels like the part of the story where the account can no longer be hidden. In the first 3 episodes, the drama introduced the idea that every person carries a record, not only of money, but of choices, promises, mistakes, sacrifices, and emotional debts. But in episodes 4 to 6, the story begins to ask a harder question. What happens when the time finally comes to pay? That is what gives this part of its emotional weight. The story is no longer only about what people owe. It is about what they are willing to admit. It is about whether they can face the truth without running away. It is about whether a family can still heal when old debts, old wounds, and old mistakes begin to come forward. The title becomes even more powerful in this section because it feels like life itself is keeping count. Every lie is counted. Every sacrifice is counted. Every kindness is counted. Every betrayal is counted. Even when people try to forget, the heart remembers. Even when people pretend nothing happened, the people who were hurt still carry the memory. Episodes 4 to 6 seem to move the story into a stage of reckoning. This is where excuses become weaker. This is where the truth becomes harder to avoid. This is where people may begin to understand that responsibility cannot be postponed forever. A debt may be ignored for a while, but it does not disappear. It waits. And in a family drama, the most painful debts are not always financial. Money can be counted clearly. A borrowed amount can be written down. A payment can be measured. But emotional debts are more complicated. How do you repay a parent who sacrificed years for you? How do you repay someone who protected you when you were weak? How do you repay a person whose trust you damaged? How do you restore peace after taking someone's kindness for granted? That is the deeper question behind. It reminds us that life's accounts are not always settled with cash. Sometimes they are settled with truth, sometimes with humility, sometimes with apology, sometimes with changed behavior, and sometimes they are settled only when a person finally accepts the consequence of what they have done. The emotional tension of episodes 4 to 6 comes from that moment when people can no longer hide behind pride. Pride may have helped them avoid the truth before. Pride may have helped them look strong. Pride may have helped them deny responsibility. But pride cannot pay a debt. Pride cannot heal a wound. Pride cannot restore trust once it has been broken. This part of the story likely shows how hard it is for people to admit what they owe. Someone may owe money, but behind that money is a deeper issue of trust. Someone may owe an apology, but behind that apology is years of pain. Someone may owe gratitude, but their pride may prevent them from saying thank you. Someone may owe honesty, but the truth may expose what they tried to hide. That is why it feels emotionally mature. It is not only about who is right and who is wrong. It is about the cost of avoiding accountability. It shows that when people refuse to face responsibility early, the problem becomes heavier for everyone around them. One of the strongest themes in this part is emotional repayment. When someone has sacrificed for us, we may not always be able to repay them equally, but we can repay them with respect. We can repay them with honesty. We can repay them by not wasting what they gave. We can repay them by becoming better instead of continuing to hurt them. This is a powerful family lesson. Many families are full of silent sacrifices. A mother may suffer quietly for her children. A father may work until his body is tired. A sibling may give up dreams to support another. A relative may offer help during a difficult time. These things may not always be written down, but they are still part of the family's emotional account. The problem begins when the person who receives sacrifice forgets the cost. They may think help is automatic. They may think forgiveness will always be available. They may think the strong person will continue carrying everything, but reminds us that even the strongest person remembers. Even the most patient heart has a limit.
Episodes 4 to 6 may also reveal how resentment grows when sacrifices are not appreciated. Resentment does not always begin with anger. Sometimes it begins with silence. A person keeps helping but feels unseen. They keep forgiving but feel used. They keep giving but no one asks if they are tired. Over time, that silence becomes heavy. That kind of emotional debt is dangerous because it can damage love from the inside. A family may still live together, but trust becomes weaker. A relationship may continue, but warmth begins to disappear. People may still speak, but the words no longer feel the same. That is what happens when debts of the heart remain unpaid. Also explores the painful connection between money and dignity. Financial problems can expose people's true character. When money is involved, kindness can become pressure, help can become control, borrowing can become shame, repayment can become conflict. A family may begin with love, but if money is not handled with honesty, love can become mixed with resentment. This makes the story relatable because many families understand this kind of tension. Money problems are rarely only about money. They are about trust. They are about fairness. They are about who carries the burden and who avoids it. They are about who keeps promising and who keeps waiting. They are about whether a person's word still has value. Episodes 4 to 6 feel like the moment when those issues begin to demand answers. Someone may have to admit they failed. Someone may have to accept that they hurt another person. Someone may have to stop acting like the victim when they also created the problem. Someone may finally have to say, "Yes, I owe you more than I wanted to admit." That moment is painful, but it can also become the beginning of healing. Accountability hurts the pride, but it can protect the relationship. Truth may cause tears, but it can also stop years of confusion. A sincere apology may not erase the past, but it can finally acknowledge the pain that was ignored. This is where it becomes more than a drama about debts. It becomes a drama about emotional justice. Emotional justice does not always mean punishment. Sometimes emotional justice means the hurt person is finally heard. It means the person who sacrificed is finally recognized. It means the person who caused pain finally stops denying it. It means the truth is no longer buried under excuses. That kind of justice matters in families. Without it, people are told to forgive without being given the truth. They are told to move on without being given acknowledgement. They are told to keep the peace even when the wound is still open, but reminds us that peace without accountability is fragile. It may look calm for a while, but underneath, the account remains unsettled. The story also gives a strong warning about delayed responsibility. When someone delays repayment, the debt grows. When someone delays honesty, distrust grows. When someone delays apology, pain grows. Delay has a cost. The longer a person avoids what they owe, the more difficult it becomes to repair the damage. This lesson is useful not only for the characters, but also for viewers. In our own lives, we all have some kind of account with other people. Maybe we owe gratitude to someone who helped us. Maybe we owe an apology to someone we hurt. Maybe we owe honesty to someone who trusted us. Maybe we owe ourselves the courage to stop carrying a burden that was never ours alone. It asks us to examine those accounts. It asks us whether we are living responsibly. It asks whether we are treating sacrifice with respect. It asks whether we are honest enough to face the truth before life forces us to face it. From a storytelling point of view, episodes 4 to 6 work as a strong continuation because they deepen the meaning of the title. The first part opens the account. This part begins to collect it. The audience starts to feel the pressure rising because the characters can no longer stay comfortable in denial. The drama becomes emotionally engaging because we want to know who will take responsibility and who will continue running. We want to know whether the family can still repair what was broken. We want to know whether forgiveness is possible when the truth finally appears. We want to know whether the people involved will choose humility or continue protecting their pride. Another important theme in this section is fairness. In many families, responsibility is not always shared equally. One person may carry the financial burden, another may carry emotional labor. Someone may benefit from the sacrifice while another pays the cost. Seems to challenge that imbalance. It asks whether love is still fair when only one person keeps giving. That question matters because family love should not become an excuse for one person to suffer endlessly. Helping family is honorable, but taking advantage of family is not. Forgiving family is beautiful, but repeating the same harm is not. Sacrifice has value, but it should not be treated as something cheap. The strongest emotional message of this arc is that every action creates a balance. If you receive kindness, honor it. If you make a promise, keep it. If you hurt someone, admit it.
If someone sacrifices for you, do not treat that sacrifice like it was nothing, because sooner or later life will ask for the account. Overall, episodes 4 to 6 is a meaningful continuation about truth, repayment, emotional justice, and family accountability. It reminds us that debts are not always counted in money. Some debts are counted in tears, some are counted in sacrifices, some are counted in years of silence, some are counted in the trust that was lost when honesty failed. The story is powerful because it reflects real life. Many people carry unpaid emotional accounts. Many families have wounds that were never discussed. Many relationships continue with quiet resentment because no one wants to face the truth. Brings that reality into the open and reminds us that healing begins when people stop hiding. In the end, teaches that the truth may be painful, but avoidance is more painful in the long run. A debt faced early can be settled. A mistake admitted honestly can become a lesson. A sacrifice appreciated properly can become love instead of resentment. But if people keep denying, delaying, and hiding, the account will only grow heavier. Before we end, let me ask you this. When someone owes a debt of the heart, what matters more, repayment, apology, or real change? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching. See you again in the next story.